Quarta-feira cinza, sanesang lorong nebe fuhano em Basarani Sira, atula bele tau prioridade liu, bariku soing munduniang. Liu-se homilia missa quarta-feira cinzas e a igreja catedral dele, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva ex-DB-Hatete, acudessa na bemarca e a Sarani Sirani Rentos, no dar sinal ida, atu forrano em Basarani, la beletau prioridade liu, hodi buka ricusoing mundunian, atu halo contente ba ising nebe tempo ida ricusoing Sirane sei na ben. Nune Cardeal Husu Basarani Sira e a tempo quaresma ne, atu hakbesi gamba maromak, notau prioridade ba maromak liu buat hotu, hodi belehetan salvação. E a quarta-feira cinzas ne buat furak barak nebe itahare. Liu ora stan quando itahak besik mai ita sei simu ahik dessa nebe sei tau itani ulun. Ahik dessa nebe sei kosa itani rentos. Ne sinal ida. Fuhanoi fila fale mai ita quando ba saída. Sinal ida, a igreja net ia ter rentos, atu dehan lialos ida mai ita, atu revela mai ita verdade ida, verdade maksa ida los. Oh halo ang koleho buat barak, oh halai tuir buat barak, kusidader tokalan, mai be ikus mai, saida makhela, oh koleho buat barak. Mas buat tidak naik kita halo, falling like, buat tidak naik hotu kita halo, ikus mai hanesa, aik desa hanesa rai rahon, nebe aning ku lakon tiada itkari. Kanan buat tidak naik hotu, passageiro, provisório, poder, oh iya. Aban liu, ohi o sucesso, aban nie bele na ben, tane madehan, poder passa, sucesso na ben. Dom Virgílio Moça explica e a tempo quaresma ne Sarani Sira precisa halo buat tolo makanesan esmola oração no jejum ka abstinência. Quaresma maluk do ben sira. Boluita tu fila fali ba buat nebe oin hau dehen essencial. Buat nebe importante itani amoris. Tana evangelho si oin nebe itarona ne propõe ma ita buat tulu. Atu ita ida kundar sarani oin evangelho tarona di dia ne ali katana homilia tamba evangelho nerasi kusi kala ma ita mensagem furat. Oin sama se ita buka halo di dia kita ne prática hirak ne. O fuan rolaran, lá o fingimento, lá a hipocrisia. Quando a saída, esmola, oração, jejum. Esmola, oração, jejum e abstinência. Serve para saída buat hirak nem. Tina interrona na fatin quando a esmola, quando a oração, quando a jejum. Benefício saída ba ita no dar sarani. Esmola oração no jejum. Liga ita ba realidade da nebe. Ita dehan kata permanece ba na fatin. Oração liga ita ba saída ba maroma. Oração lori fila fala ita ba maroma. Esmola lorita banebe baitane malu. Jejum ou abstinência lorita banebe filafali baitane an. Então buat tolu ne la lori la os buat fum. Ida oração atu ita hatene kata kita mais maroma. Esmola kata ita ihamos mau aling itani soring. Jejum, abstinência, atu ita bela hatene lolos quando vai taniaan. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili Nemos, Husu Basarani Sira e Dili Nomos Município Sira, atu na fatin cria paz no estabilidade durante tempo quaresma to Páscoa remata. Equipa cobertura GMN.